Ben seni anday balada oyladım hele. Koysam ukam Aka kişine kıyallanıp etmedi aka. Kıyallanıp gittim deydi. Ben seni normal bala dep türdüm hele koyayım Murat. Ne oldu aka? Ne oldu deydi öyle murdum balta kesip ettik öyle. Ne oldu? Tınçılık aka? Tınçılık emez da İyi. Ben seni yukam dep жүрчүлөм, туурабы? Ушу мени yukam болот деп жүрчүлөм. Башкалардан өзгөчөлөнүп, Эл Мурат дебей мультик деп эркелетчүлөм, а сени, Aka? Ya, multik деп эркелетчүлөм. Мен сени нормальный мультик экен десем, сен Шрек мультик экенсиң го, Жөнүм жок. Жөнүм жок. Bu şerge çıkıp alıp, menin jeke konsertime hoş gelipsizler debey. Kalbek akam öközün konserti bizge desem görüyorsun. O şerti aytmayısın mı? Ben aytayın desem özünüz kim ketip kaldınız da? Emin maklayım, kiyingisini aytıp olsun hemçe. Biro, men seni жақшы көрөм, multike. Rahmat. Neyim жақшы көрөм, bilesin mi? Yok aka. Sen bunday удобный balasından multik. Bunday kiçinekey, giyimdi daha az giyesin. Bunday tamak жебейділі қой өреsin. Болса жейсің, болмаса жебейділі қой өреsin. Қапа деле болбойсың көп нәрсеге. Анан кейін мына машинада кетіп отқанда батпай қаласың ғой. Запасканың орнына деле кетіп бересің. Тура ошондой жактар жагат да сеничи. Тамак деле аз жейсиң, кийимди деле бүт жагың топ келишке каласың да сеничи. Рахмат ака. Сени жакшы көрөм группадачы. Мен де жақсы көрөм ака. Бирок мына группада кимди жаман көрөм билесиңби? Жок ака, ким? Ким ака? Ким о Тынар эке бар го? Адам эмес да. Жөнүнчө ууп калсам эмне кылат? Ууп калсам эмне кылат? Көрүп калсам эмне болот десең? Жаман сүйлөйсүңөр. Мен билем го. Тынар экенин жанында сен адамсың да. Чындаппы? Чындап эле айтып атам мен калбай атат дейсиңби? Мен билем го Тынар экен кандай адам экенин. Ака, мен али группага жан кирген үчүн Тынар аканы жакшы билбейм да ака. Мына мен сага айтып берейинчи. Мына сен тамакты аз жейсиң да. Тынар экен тамак жей. Приятный жей. Чал. Адамдын мындай бир кыз, мына Тынар экен бир күндүк жеген тамагынчы. Уй жей турган болсо жарылып өлүп калат. Ашып эмес да. Чындап айтып атам. Тынар экен карап турсам, мындай тамак жегендечи эки жаактап жейт да. Эки жаактап жейт. Неге? Өткөндө сурадым да. Тынар эке, неге эки жаактап жейсиз? Бирле жагыңыз менен жебейсизби десем, Каныбек бир жагы жөн эле барып келе береби дейт. Ойлорун көрсөм туура келе, жөн эле барып келе берет экен да. Майдараак чайдайт да ошондочу. Анан кийин Тынар экени кара, мына карасам көзүн кара, көзүн. Мына 4 адамдын көзүн өзүн алып алган да. 4 адам көз шарманда. Зайчиктин форазында бар го. Билет кезиң го? Чоң, а? Чоң да, тура кашын айтсаң, кашын. Мына чын айтайынбы? Тынар экен бир жак кашы чалик, сени чачыңан чыкпайт. Өлүмчү? Мультик, Тынар экен бир жак кашыны жамбылайыштама берсе нормальный чач болот. Карап жүрөт да. Ушундай жактар Тынар экенчи. Өткөндө сурадым да. Тынар эке, сиздин атыңыз эмне үчүн Тынар болуп коюлуп калган дедим да. Десем мынтет, менин атым дейт, куштун атына коюлган дейт. Тынар деген куш бар экен. Тынар деген куштун атына коюлуптур. Мен укпапмын ака. Мен айттым эмес, сиз чымчыктын атына коюлса керек дедим. 120 килограммдык чымчык эмеспи? Мына сенин атың өзүңө жарашат да. Мына сенин атың Эл Мурат. Элге кызмат кылсын деп Эл Мурат деп койгон. Рахмат ака. Туурабы? Рахмат. Бирок сенин атыңан болбойт да. Неге? Эки адамдын атын коюп койгон да укам. Эл, анан Мурат. Мына менин атым нормальный ат да, Каныбек. Жок ака. Сиздин атыңыз деле эки адам аты экен. Кандайча? Мен досум бар, бирөөсү Каны, бирөөсү Бек. Жок, экөөбүздүн атыбыз го майлы. Бирок мен жанымда жүргөн бала бар го. Ким? Ильяс. Ильёзбу? Ильёз. Арбайган, тыртайган. Баягы сиздин шериңиз постоянно эсиде жүргөн. Өмүрү семирбейт го, ийне жуткан иттей болуп жүрөт го.
Al do'stungiz bilan tomoq-samoq jeybi. Tomoq-samoq jeyib, tomoq-samoq ko'rganmi desa. Ey, altını qara, bir de İlyas de. Miyakizdaga bala bormi? O'zi İlyas degan ot o'zi 4 yil tamg'an, bunday ko'rsangchi. O'zi 4 tamg'ani zo'r ko'tarib jurib, tam miyakizdan chetelib oldi. O'sha do'stingiz qancha kilogramm chiqadi? Qancha kilogramm chiqadi, tarasa ko'rganmi? Jama qiziq deydi. O'tganda muddati men yo'lda tursam, men nega ko'rmay o'tib ketib qoldim deydi. Qop oldu. Men o'ylabdim, bir o'jarim bunday 5 yilga kiyinib qolgan o'sha o'ylab turdim. O ko'rsa İlyas ekan. O'tganda bir cho'ng odam tomoq ichayotgan ekan, İlyas jonidan o'tib ketsa, janoq odam o'ylab tur. Zubachka shu turmaydi deb tishim chiqib. Onday odamlar bo'lmaydi. Sen ma'ruf tatıp. Onday odamlarni-chi betdan chiqish kerak-da. Sen odam poddamni. Adam padam messin deb aytma-da multiga. Jamandır, yaxshidir, men do'stim bo'ladi. Selam to'yda. Qanday do'stim? Yaxshi. Qachon kelding? Jonatan berib o'tiram, sen yilib qolgan 5 yil qaday bo'ldi. Ona yilib qolgan o'sha trasa kuldi. Ben kimingga yilib qo'ydilar, yilib qo'ydilar, turam o'sha yilingga bo'yicha. Mine aytgan so'zlarimni barlig'ini uqdingmi? Uqdim. Mine dedim. Hayra mendan so'rashma, men ne dedim? Aytdim, uqdim da. Uqsam niye qilay? Bana semirda do'stim kishini. Sevmedin de men bo'lganmish bo'lsam ne qilay kerak? Shunda do'stim bo'lganda aytib o'taman. O'tganda basseynga boraylik dedim. Turab, basseynga borib o'zing yolg'iz cho'milib o'tsam, 160 kilogramlik bir sekerdelar suv chekasidan chiqib qoldim. Shuni aytsam endi men ishim bitti azmi. Men suv chekasidan chiqib qolmaylar, o'zim chiqib ketayotgan setga. Al sekirdan. O'shunday yurlar. Avvalo. Bir birsiga tam qalam do'stim. Nega? Ne uchun atim İlyas? Sen bu qiynalmay aytsam, qirg'izcha aytsam, İlyas dedi. İlyas elemi? Anda geçirib qo'y do'stim. Normal atim bor ekan anda do'stim. Prochim ego'm atgan qaraganda men atim normal dedi. O men ego'm atim kitobda bormi? Men atim kitobda bor misol uchun. Jo'nakay odamning ati emas men atim. Payg'ambarlarning ati qo'ygan, atdan qo'yilgan men. Anda geçirib qo'y do'stim. Sen o'zingga jarashib atim bor ekan do'stim. Oldi geçirib qo'y do'stim. Bunu bizning gruppada Narin aka bor-ku? O'shoning atini qarasang seni. Narin degan otni uqqansiz bir yerda? Uqqam, ikki yerdan uqqam. Qayerda? Narin daryosidan uqdim, anan keyin Narin aka o'zidan uqdim. Buni ko'rdingmi? Narin degan daryoda bu turavi. O'zi daryoga tengib ne qiladi deydi. Boshqa ot qurib qoldi-ku. Nega tengesin anan? Buna Xitoyda Xitoylik qirg'izlar qamir o'qot bor-ku? Lapsha. O'shoni narin deydi. Qamir o'qatdi narin desha. Aytam mine Narin aka bunday pishpon qamir o'xshab turadi. Ko'rsa o'sha qamir o'qatga o'xshaydi. O'sha natdan da qo'yib qolgan. Buna adashpay qo'ygan ota-enasi dag'ichi. Adashpay qo'ygan. Narin akanichi, ota-enasichi bunday. Pishpon qamirga o'xshab turaversan hangi buni narin qilib qo'yaylik deb narin qilib qo'yganda, o'shaning uchun Narin akani yaxshilab sizlar bayqasangizlar bunday. Pishpon qamirga o'xshab. Pishpon qamirga o'xshab. Yo'q. Pishpon qamir bo'lsa dela zato jesang to'yasin-da. Bravo Narin aka. Sizni jese emas, ko'rsam to'yasin aka. Shunchalik ko'zga chaqimdi siz. Siz narjoqdan kelayotganingizda Narin daryosi olib kelayotganday bo'ldi-ku. Nil daryosi sharmanda bo'lib qoladi ekan. Siz shunchalik to'yimli odamsiz. Ko'rgan odam, o'pgan odam to'yadi ekasiz. Bir o'yinchi aka. Yo'q, sana endi. O'yinchi aka. Aka, keng aka. Ne oldu? Ne oldu? Sal tuz betine çıkarttı. Yok seni öp, söğüp kamirgiçe, Narin akani öp, kamirce geleceksin. Yaxshi. Hayaktan geliyor.